Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi rero. Hi tekele enhlokweni leswaku ti-album ta swirho swa Team Sherman ku nga Mafamba, Dlanyuka na Flora N'wachauke eka lembe ra 2024 swi tikomba nga ku Dr Joe Sherman a va nge hoxi xandla ku fana na malembe laman'wanyani, naswona album ya Mafamba ya lembe ra 2024 se yi humile. Naswona munhu loyi a nga tshama emichinini kumbexana a nga tirha album liyani i DJ Maivo. Hambileswi Dr Joe Sherman na vona va nga fika va khoma laha na layani, kambe loyi a nga chaya album i DJ Maivo. Kasi hi vone na Flora N'wachauke na vona va ri studio, naswona va kombisa leswaku album ya vona se yi sunguriwile, naswona munhu loyi a nga tshama emichinini i Hlavu the Group. Kasi na Dlanyuka album ya yena ya lembe ra 2024 munhu loyi a nga tshama emichinini kumbexana loyi a nga ku tirheni ka album leyiwani i Hlavu the Gupta. Kambe eku heteleleni Dr Joe Sherman na vona va ta hoxa xandla eka ti-album letiwani. Xana swi pfuna yini loko munhu a tirha na vahumelerisi lavatsongo xikan'we na vahumelerisi lava nga na ntokoto swinene va ku fana na va Dr Joe Sherman? Loko u hlanganisa vutshila ni ntokoto swa vanhu lavakulukumba na vanhu lavatsongo, ni vona nga nkarhi wun'wana swi nga tshuka swi ku pfunile eka vunanga bya wena. Tanihiloko hi swi tiva leswaku vanhu lavakulukumba na vona ku na leswi va swi tivaka, kasi na lavatsongo na vona va na leswi va swi tivaka. So loko swi hlangana swi nga fika swi ku tisela swin'wanyana swa kahle. Se ho pfumela leswaku loko va karhi va tirhisana na lavakulukumba kumbexana lava hi nga vulaka leswaku tinhenha xikan'we na lavatsongo, swi nga tshuka swi tisi ku cinca eka vunanga bya vona. Hikuva na loko mo languta munhu wo fana na Mr Post u tirha na vanhu lavatsongo va DJ Gift na va Panyas, kasi na vona xiyimbeleri Benny Mayengani the President va tirha na munhu lontsongo ku nga Hlavu the Gupta, naswona va tirha na yena malembe yo tala. Hi vone vunanga bya xiyimbeleri Mr Post byi fika byi cinca kumbexani byi fika byi va na matimba loko va fika va tirhisana na vanhu lavatsongo. Se hi nga vula leswaku ku va munhu a tirha na vanhu lavatsongo a tlhela a tirha na lava nga na ntokoto swi nga tshuka swi n'wi pfunile, a swi bihangi sweswo. Se hi nga vula leswaku hi nga langutela ku cinca eka vunanga bya vona. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana na xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gaga.